Pamirsa sabeh deres saning lintang rahina wengine dibi ngawinang tanah embit ring wewidangan Banjar Delot Blumbang, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang. Tanah embit inucap kantos nainen margi ageng nema tutup. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar Ida Bagus Putuswambe kesarengin Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Gianyar IGN di Bia Prasasta Mausang. Material tanah embit sani nutup margi ageng inucap ngubungang Desa Kendran sareng Banjarbayad Desa Kedisan Kecamatan Tegalalang. Baya inucap kauningin oleh silih tunggil krame iwayan merte sani mentas ring margi inucap. Selanturnya Dani nguningayang majang klian dinas Banjar Delot Blumbang Made Sude. Raris klian dinas nguningayang majang tim PRC Tegalalang saha Babin Sakendran Serma Dewa Aris Darmawan miwah Babin Kamtibmas Desa Kendran Aibtu Igdewire. Selanturnya ringgalah wengi kuentenan alat berat saking BPBD Gianyar sampun rauh ring kenah inucap. Antuk wantuan taler saking kramane mewah aparat sani mepaiketan, petugas BPBD maut saha mersiang material longsor sani muatang galah 5 jam. Raris ringgalah kali semeng sampun puput karesikang, tur margi ageng inucap sampun kabungkah malih. Wirnaya Bali Pos nguningayang.